Matay fuing rakwa watwata kami yawa unikarwa. Nukanangam pachicindanu machinanaw si Yesu. Maniring sirajam sinu pakaraku na taudo italamurung na niya mataduto. Karawanam manara si Yesuso asaka kanakan. Akapatanek na siya do tangayinda. Maniring si Yesu. Tukna macita ngayon jinyam nusimam lies kamwa akman sukanakaniyam. Uriwo ipatsikaup nyo do tawa italamurung na niya mataduto. Uwak mersukanakaniyya ji makaryariakam nirakag na do italamurung na niya mataduto. Umapanad na jakna tumautaw sulik ta kanakaniyam kataw-taw ko na urya taw-tawun na. Numin sutawa tumiraraso pakananakanda tawa may raraten na kapima karuna jakenam apia-piara na katurana milando raguna itbung duwawak wakwaken. Tusirama kasi utaw dukarawana kajita na may raraten. Uraraten nutawam kanginawuri. Amu utaw ayapuan no kapiraraten nam nirakuyawiyan na no akmansang katawun niya mataduto. Nusiya sakalimamu nubukna imu ipiraraten muam turanang teba kawajit niya. Tana abu lima kanu aya kapakap sutumi yun nga ikawinu padam apia paukmansang. Akanu may nanunso lima kanu aya mangay payong bendo jaga sepalilan wapoy. Nusiya sa kamata mo ipiraraten muam turana ngusway walit. Tana asara na umata mua kapaka muso tumiyuno nga ikawinu pad muam apia-piaw akmansanga kanu mi nanun sumata mangido apoy do kararatan. Makaprat kamu dinyong ulala siraw pakananakanda tao. Tuk na macita ngayon jinyam tinsya ya sumidong siram yamiyan sirado tangayin ni ya matadutud tingatu. Unipam nekanan niya matadutu atawam ni mayi ama pataradang su mayiraratin na tao. Naknak minyo pala. Numiyan su tawa mapalam su yasapu akaglinga kavurunu asam jabu kajinatu matsurayan do asyam so ipakapuwa kaglinga kangina kumalaso asaka kaglinga ni mavuruwa. Tukuna macitang ngayon jinyam nusimakalanaw ni mavuruwa asaka kaglingnam jabu kajinan yuta na makacitaso ni mavuruwa kaglinga kanu asyam so ipakapuwa kaglinga. Akmansang siya matadutua ji mamiyapyano pakananakanda tawa mavuru sunu nedja matadutu. Numiyan su malasabari na ji munu akmamuy kaktudu cinayam tukan nangya macitangija aman cinukalasan na. Amnu mavivu kamuamuri kakmamusang. No amiringan na imuam manuyong kamuna mi pipiaso na kumdutangay niya mataduto. Amno si jinang amiringay muam tukan naman naraso rarwa mangija. Wikak manasangam akmani yung kadurarwam tatlo katawdo kano yung da kalas dano minachiring da. No jinapang amiringam tumunangayan do tangayin no arwasinja. Aman chino chinapuapuan no vari. Nujina pa ngamir nga siram tunyura na ngupasa ungaran na kajina na macibedbedan jinyo. Tukuna macita ngayon jinyam ura atin nyo do tira umam ratan niya matadtud tinga to. U apiang nyo tira umam ak marsanga apiang na do tinga to. Kupi panci jinyam tanararwa kamwa kakmanyuya sasunakena kema mapasya si jamatadutam
iturunaw amin nyo dya. Tanatirararwa ti tatatlo mapasya siya kanam macilubot ko jira. No kanunangam pacicin ni pito si Yesu. Manirangam mupanyusingan. Numyenso uyan kuno kakto kwam ipirak kwa pawiwan. Manatra na uipipito. Manirang si Yesu am bako na ipipito. Tatumiyo nung kapawiyo mo dya. Tawi talamurong niya matadutuam akman so pengangayan ko so cireng iya. Ipisa upan nyirisireng na umami so nyivuda nyarpinanu lam suinam. Yaida do tangayin na usa do lam suina ni mamudya so mikalaklak sa nyarpi. Ikungudo abo paulyin na do nivud na no tawang. Amuri uto narana manarangin niya do tawa lam suida. Kaparanud na pa sumabakos na kanu ananak na kanu arwa pimi masaudan na itbus na so nivud na nyarpi. Kara nam tora namili lito do lam suina do tangayin na ama pasya siya. Maniringam ikasimu payakenan sa tapaulin ko kunivud jimuan nyarpi. Ikarilo no panyirsiringanam tunara ng buwa univud na dya akapasawi na siya. Makubot ulam suinam masarinaw kararina ni mamudya so tumakangarna na nyarpi. Kara namrakpen na kabit ke na soraguna. Manjirangam inyi jaw nivud mo dya ke na nyarpies. Tura namidili to do kararina mapasya siya. Manjirangam ikasimu payakenan sa tapaulin ko ni vud ko jimuan nyarpi. Amjinam ya parunurunan na. Amuru niya ngayon na do pamamtengan na. Mangido ipaulin na so nyarpiang. Macita da uvari na no karwandam maragat sira suktok to. Urin niya ngayon do panyirisir nga kapansida no variyang. Karanam raragan no panyirisir no lam suinamay. Manyiring jam, imura na yam kati maragata lam suiko. No kapasya si mudya ka na siyam kutong buwaw munivu dya ka na nyarpi. Iki kung kaya, yadjarilo no karimu, akman dya ka na yamarilo nimu. Uriwo nipi wuya na no panyirsiringan. Karanam alyawin na do pamamtungan. Amang ido, miminan na sunyarpya ni vud na paulin. Manirang pa si Yeswam, si jimunga na idununod nyo, tunyo pi kabubuiso, uyan nyo no kaktag nyam, akman sang siya matadutujin nyo.